Assalomu alaykum. Ramazon aka, g'alaba bilan tabriklaymiz. Uzoq kutilgan jang va g'alaba bo'ldi. Sizga ko'pchilik ishonmagandi. Hattoki 70 ga 30 baholaganlar ham bo'ldi. Hozir birinchi raundda raqibingizni nokaut qilgan jangchi sifatida o'sha sizga ishonmagan insonlarga nima deysiz va o'ylaymizki, bonus qo'lga kiritasiz. Xo'p, avvalambor tabriklar uchun rahmat. Biza oldimizga qo'yilgan vazifani bajardik, alhamdulillah. Xo'p, menga ishonmagan odamlarga biza o'sha vazifani bajarib, isbotlab, xudo xolisa nima desam bo'ladi? Bajarib qo'yamiz, keyin o'zlari o'sha tushunib, bilib olishadi. Bilmadim, endi ko'ramiz, xudo xolisa. Hozir menikidan boshqa nokaut bo'lmadi shekilli. Inshaalloh olsa kerak. Assalomu alaykum, tabriklaymiz. Ramazon aka, siz bugun sobiq chempionlik da'vogarini nokautga uchratdingiz. Siz bu g'alaba orqali UFC'dagi mana shu vazndagi sportchilarga qanaqa vizov tashladingiz deb o'ylaysiz? Xo'p, avvalambor rahmat sizga ham. Raqibim juda ham yaxshi jangchi, Steve Ersik, hurmat qilaman. Haqiqatan ham chempionskiga Pantosha bilan ham yaxshi oxirigacha 5 raund chiroyli jang ko'rsatgan. Bizga Alloh g'alaba berdi, alhamdulillah. Xudo xolisa aytganimdek, birinchi bo'lib O'zbekistonga, vatanimizga birinchi o'sha kamarni olib keladigan birinchi jangchi bo'lishga harakat qilaman. Inshaalloh to'g'rimda kim chiqishdan qat'iy nazar, xudo xolisa shunaqa nokaut qilib chiroyli o'tib ketishga harakat qilamiz. Bunaqa zo'r jangdan keyin siz titullik jangga tayyorman deb o'ylaysizmi yoki yana top 5 dagi sportchilar bilan jang qilib ko'rasizmi? Xo'p, hozir endi bilmadim. Bizani shu anaqamiz xatolarimiz baribir bor. Chunki men 1 yil urishmadim. Ozgina shu oktagonga chiqqanda oktagonni his qilish ozgina qiyin bo'ldi. O'sha trenerlarimga rahmat. Meni o'sha to'xtatib turishdi, xatolarimni aytib turishdi. Xudo xolisa bundan keyingisi yana kimni bersa UFC jang qilamiz to chempion bo'lmaguncha inshaalloh. Va yana bir bor shu davlatimiz rahbarini tug'ilgan kun bilan tabrikladingiz. Menimcha bu ularga juda ham katta sovg'a bo'ldi. Albatta, bizaga hurmatli Otabek aka o'zlari chiqib aytishdi. Juda ham xursand bo'libdilar prezidentimiz. Mana shu har bitta o'zbekistonlik jangchi albatta bular qatorida men ham davlatimizni bayrog'ini o'sha balandlarga ko'tarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz va osonlikcha taslim bo'lmaymiz. Rahmat. Ramazon avvalambor g'alabani tabriklaymiz va kecha matbuot anjumanida so'ragandim ustozingizdan Jasur Alijonovdan g'alabadan keyingi birinchi gapingiz nima bo'ladi deganda uddaladik deb aytib o'tganlar. Haqiqatan ham uddaladinglar, davomli bo'lsin. Va yana bir gapni aytgandingizki, Joshua bilan jang qilishga tayyorman deb. Bugun e'lon qilindi rasman UFC oktyabr oyida yana Abu Dabida o'tkaziladigan bo'ldi. Bu raqamli turnir bo'ladi. Mana shu raqamli turnirda jang qilishga tayyormiz. Menimcha bugun jarohatlar bo'lmadi. Tiklanib olsangiz kerak. Albatta, xudo xolisa oktyabrdagi turnirda ham menga jang berishsa, o'sha top 5 danmi, o'sha nechidan bo'lsa ham, kim bo'lishidan qat'iy nazar, inshaalloh biz tayyorlanamiz, sababini qilamiz, natijasi albatta Allohdan. Shu aytdim, inshaalloh birinchi bo'lib oldimga qo'ygan maqsadim shu. Bu maqsad yo'lida kim bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolisa shunchaki o'tib ketishga harakat qilamiz. Рамазан, поздравляю с победой. Во вторник обновятся рейтинги UFC, и очевидно, что ты будешь уже в топ-15, скорее всего, 13 или 12 строчку занимать. Какие действия дальше, какие имена и фамилии тебя интересуют? 2 kundan keyin sani pozitsiyalaring o'zgaradi, chunki UFCda pozitsiyalar o'zgaradi. Sen nima deb o'ylaysan, keyingi qadamlaring qanaqa bo'ladi? Ya'ni kim bilan urushasan, ismlari bormi? Xo'p, top chempionskiga yaqin qaysi boys bo'lishidan qat'iy nazar, menga qiziq hozir tak stokada urushadigan boys Leonard Cavani. Po-moyemu u ham yaqinda urushdi. Top 6da turadi. Shu bilan bersa ham inshaalloh oktyabrga как положено chiroyli jang ko'rsatamiz.
Он говорит, мне интересен только вот 6-й номер, Лоин Кавана, да, из-за того, что он дерется в стойке, было бы как бы прекрасный бой. Мы устроили бы шоу. Следующий большой бой для Узбекистана — это Нурсултан Рузибоев против Майкла Венома Пейджа. Можешь ли дать какой-то свой прогноз на этот бой? Да, albatta biza har doim kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizni vatandoshlarimizga o'zimizni o'sha bitta davlatda turadigan insonlarga har doim yon bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz va поддержка qilamiz. Albatta Nursulton Ro'ziboyev g'alaba qozonadi degan umiddamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Мы всегда поддерживали своих, и в этом бою тоже будем поддерживать Нурсултана, и дай бог он выиграет этот бой. Расскажи немножко про то, как себя чувствуют сейчас твои кулаки. Очень тяжело ты попадал по Стиву Эрцугу, и вот такие тяжелые удары, насколько они сказываются на руках или вообще ничего не чувствуешь? Mushtlaring qaysi holda hozir? Ya'ni juda ham qattiq udarlar urganingdan keyin og'riq bormi yoki qanaqadir Yo'q, to'g'risi menda hech qanaqa chiqayotimda og'riq bo'lmadi, his qilmadim. Ersikka qo'lim hali ham yaxshi kirmadi, yaxshi tegmadi. O'sha o'zimni o'sha 1 yil urishmaganim hisobiga sal noqulay his qildim ringning ichida. Agar bor o'sha uradigan zarbamda точно teganda, bundan ham strashniroq nokaut bo'lishi mumkin. Так как я не дрался год уже, я не смог попадать хорошенько, как бы. И из-за этого я как бы, ну, Эрсик не получил полностью урон. А так один раз попал бы, он уже умер бы. И от меня заключительное, пока еще нету информации о бонусах UFC, вот они должны с минуты на минуту поступить. Как ты думаешь, заработал ли ты сегодня крупную сумму, и если да, то на что она уйдет? UFC agar senga katta summa bersa, ya'ni bonus bersa, nimaga ishlatasan? Keyin sen o'ylaysanmi, to, что bu summani senga berishadi? Bonus oldingmi yo'qmi deb o'ylaysanmi? Endi bu anaqada nokautlar bo'lmadi. Xudo xolasa bonus oldik degan umiddaman. Ham Ersik yaxshi jangchi, ancha chempionskiga ham zo'r anaqa ko'rsatgan. Bunaqa nokaut tamoyil bo'lmagan. Endi Xudo xolasa kerakli narsalarga ishlatamiz. Я думаю, то, что я получу этот бонус, потому что не было таких нокаутов в этом карде. И я, типа, посмотрим, на что буду тратить деньги. Поздравляю с победой. Hi, Ramzan. Congratulations. Was there any cage rust going in for not having fighted for a while? Did you have any cage rust? What do you mean by cage rust? He hasn't fought in a while, so You mean he haven't been fight like a long time? yes. Ancha vaqtdan beri urushmaganingga o'zingni qanaqa his qilding? Ozgina o'sha oktagonni chustit qilishim, oktagonda o'rganishim ozgina qiyin bo'ldi. Chunki 1 yildan oshiqroq vaqt juda ham ko'p. Baribir trenovkadagi jarayonlar, sparinglar u boshqa. O'sha setkani ichiga kirganda, ringning ichiga kirgandagi holat boshqa bo'ladi. Ozgina bir 3-4 minut qiyin bo'ldi. Keyin o'sha o'zimga kelib trenerlarni eshitishni yaxshi boshlaganimdan keyin o'zi joyiga tushdi hamma narsa. So like I haven't fought like for 1 year. In the beginning it was like too hard to feel the cage, but after like 2-3 minutes I start like feeling the cage and I start just listening my coaches. So after that everything was like good. Okay, congratulations. Tabriklayman. Sorry if this has been answered, but I have 3-4 questions. Was it most satisfying that you had a height disadvantage, but the convincing way that you won against your opponent, and he is also not like a slow mover, was that more satisfying, especially because of the win in the fashion that you had? That's the first question. Jangga shunaqa top opponent bilan urushib, shunaqa darajada yutganingdan xursandmisan? Yana o'zingni nima deydi? Juda ham xursandman, biz uddaladik. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Nima desam bo'ladi? Biz xohlagandek jang bo'ldi, o'zimiz xohlagandek. Shuncha mehnat qilganimizni samarasini ko'rdik. So I'm too happy on this win. So we did what we wanted and we got what we wanted.
You also used a little bit of Muay Thai techniques. Your kicking was very good. Were you happy to bring in that element, or was there a conscious effort to, avoid Muay Thai, or was it in fact that this was to your advantage to use your skills which you are comfortable with? Muay Thai'dagi udarlarni ya'ni qo'llading deyapti. Bundan yaxshi bo'ldimi yoki buni sen ustida 2-3 yildan beri ishlayapsanmi yo oldindan senda bormi? Mani birinchi ustozim o'tiribdilar, Muzaffar aka. Biza o'sha rukopashniy qo'l jangi bilan boshlaganmiz. Muay Thai sporti bilan men qilmaganman. O'sha uchun ham oyoqda harakatlarim, qo'lda harakatlanishim yaxshi. Yoshlikdan bazani yaxshiroq qo'yib berishgan menga. So I never trained like in Muay Thai. So base is like hand to hand. So that's why we're using this kind of kicks as well. Okay, thank you. Рамазан $100 000 заработал. Лучшее выступление вечера. $100,000. Nimaga ishlatamiz Jasur aka? Куда потратишь в итоге? Qatga ishlatasa, это секрет, брат. Возможно, в Инстаграме увидите. Может, машина, может, дом. Instagramda ham 1 million bo'ldi, xabaringiz bo'lsa. А еще он в Инстаграме 1 миллион сегодня. Ramazon, albatta bu zarbalar, nokautbop zarbalar yaxshi, lekin top 10talikda barbasi kuchli raqiblar ham bor. Bu ustida hamisha ism, chunki men hozir asosiy jangda ko'rdik. Guskov aynan barbasi kuchli bo'lgan Ankalevga aynan parterda yetkazib qo'ydi. Bu jihatda ham e'tiborga olinadimi? Albatta, bu hozirgi Steve Ersikda ham parteri ham, griplini ham yaxshi bu jangchi. Bolivojlari ko'p. Biza bu sportda faqat stokada trenovka qilmaymiz. Sapernik kim bo'lishidan ham qat'iy nazar mehnat qilib, o'sha xatolar ustida, kamchiliklar ustida ishlanadi. O'sha barba ham, boshqasini ham xatolarimiz ustida biz ishlaymiz. Baribir ringga chiqqanda o'zim ishimni qilaman. Raqib kim bo'lsa ham, bundan buyog'iga misol Barets bo'ladimi, qanaqa bo'lsa, xudo xolisa hammasiga chiroyli tayyorlanamiz, xudo xolisa. Ta'til qancha davom etadi? Qachon qaytasiz endi? Уже menga oktyabrga berishsa, xudo xolisa ta'til yo'q, уже borgandan xudo xolisa ota-onam ozgina duolarini olib, yana trenovkalarga qaytamiz. No questions, good questions. Mohammad Ankalaev, congratulations for the win. Tell us, were Guskov as expected or he surprised you in anywhere? Поздравляю с победой. Скажи, пожалуйста, Гуськов тебя каким-то образом удивил или это то, чего ты ожидал? Гусков меня не удивил, так как я был хорошо готов. Я хотел показать зрелище, хотел, можно сказать, крови. Ну, так получилось, что Густав начал отступать, и мне пришлось в 4-5 раунде побороться. He did not surprise me, no. I expected a fight. I wanted him to engage. I wanted to fight with him, and it just seems as though he was kind of escaping me a little bit. So I wanted to show a good show, but it happened that I ended up having to wrestle a little bit. Multiple times we saw you having the guillotine or neck crank, and you were about to finish the fight, and then you remove your hands. Is there any reason behind that, or his bald head was slippery? Пару раз ты выдержал в удушающем, то через лицо ты брал, то под шею брал, но потом сразу забирал руку. Почему так получалось? Он был скользкий или почему? Да, я его взял, ну, был очень скользким, я поэтому не стал силы тратить и начал добивать. Yes, I had him in the crank, but then he was in fact pretty slippery. So I didn't want to lose strength. I didn't want to gas myself out. So I just figured that I'll just finish him with punches.
Last question. Do you think that this fight will bring you closer to a direct title fight, or you need one more fight before that? Кажется ли тебе, что этого боя достаточно, чтобы быть в титульной гонке, чтобы быть следующим претендентом за титул, или тебе нужен еще один бой для этого? Так как я первый номер и претендент на пояс, как вы все знаете, в нашем дивизионе чемпион травмирован, и мы не знаем, когда он возвращается. Если он не возвращается, я видел, Коста на мою сторону что-то написал, хотел меня как-то зацепить или внимание. Я думаю, если чемпион не возвращается, то можно было с Коста подраться. И то, если он будет драться, да, не убегать. I'm already the number one contender, but as we know in this division right now, our champion is hurt. We don't know when he's going to come back. So if he's going to take a long time to come back, I would like to stay active. And I believe I saw something or heard something that Paulo Costa, wrote something in my direction. I'm not sure what he was trying to say. He was trying to bother me. He was trying to get my attention. So if it is indeed that the champion is going to be out for a little while, then potentially maybe we can have a good fight with Costa, unless he's going to be running away. Hi, Magomed from the Saudi MMA. If you fight next, you just said that you want Paulo Costa. They today just announced that there is a pay-per-view at Abu Dhabi at the end of October. Would you be interested to fight him in this time? Если да, случится бой с Поло Касто, как ты сказал, ты назвал его имя, они только что объявили, что здесь опять в Абу-Даби в конце октября будет номерной турнир. Как насчет возглавить номерной турнир против Коста здесь в Абу-Даби в октябре? Я готов. Ну, я всегда стараюсь показать зрелище. Я хочу боя, но, как вы видите, получается, я выхожу, я иду вперед, и соперники начинают отступать, и не такой бой получается, который я хочу. Поэтому, если Коста будет готов, если он будет идти вперед, то, я думаю, можно возглавить. Если будет убегать, я думаю, 5 раундов это будет неинтересно. И еще, пока не забыл, еще кто-то меня вспомнил, называемый Шама, да, выставил фото и написал, типа, ты еще жив, или я не знаю, что он имел в виду. Если он изъявит желание, если UFC захотят этот бой, я думаю, этот бой тоже большой бой для UFC. You know, obviously, if Paulo Costa wants to do it, if the UFC is saying that that's a possibility, I would happily be the one to fight here in Abu Dhabi in October. I always want to show exciting fights. I always want to show fun fights for the fans, but it seems as though a lot of the people, when they see me in front of them, they start to run away, and I have to be the one trying to find them and hunt them, and sometimes the fight doesn't turn out the way I want. So if Paulo Costa is going to stand in front of me and wants to stand and bang, and we can definitely bang it out here in Abu Dhabi. And one more thing I'd like to say before I forget, there's somebody there that calls himself Shama that put a picture of me up and said something like, "What, are you still alive?" Well, if he wants to come down here and if he wants to take on this fight, I'm sure the UFC would also be very happy to make that fight happen. Okay, thank you. Магомед, поздравляю тебя с победой. Хочется спросить по поводу ударов Богдана. До вашего боя Вальтер Уокер, его одноклубник, в своем интервью говорил, что Богдан бьет тяжелее, чем Сергей Павлович. Понятное дело, что Богдан успел, наверное, только один раз вот прям чисто попасть по тебе, но в любом случае почувствовал ли ты силу его ударов и как оценишь? Wanted to ask about the strength of Bogdan's strikes. Before the fight, Walter Walker said that in training, Bogdan is a guy that hits harder than Sergey Pavlovich, the heavyweight. You yourself, what did you feel about the strength of his shots? I know that he probably only got you once cleanly, but what would you say about his strikes? Я не знаю, Уокер, он был в своем уме, когда такое говорит. Павловича мы знаем, он может снести голову. А у Богдана, да, тяжелый удар, но
Для полутяжелого веса нормальный удар. А так не сказал бы, что как у Павловича или как у Тяжа. I don't know what Walter was on when he was saying that, but we know that Pavlovich can pretty much knock your head off, clean off your shoulders if he catches you. And so, I mean, Bogdan definitely strikes hard, but I don't think that he, lines up with Sergey. В начале четвертого раунда Богдан хотел обняться перед боем. Тебе эта идея не очень понравилась. А вообще, вот что ты испытываешь, когда вроде бы нужно уже прям драться, нокаутировать своего соперника, а он хочет так тебе респект проявить? Before the fourth round, it seemed as though Bogdan went for a hug, and you weren't really too keen on that. So, in general, what do you feel, when you're in a fight, when you're ready, when you're trying to show aggression, and your opponent is trying to show some sort of a form of respect with like a hug? Богдан реально хороший парень, но это бой. В бою мы пытаемся как-то быть агрессивными. Получилось так, да, что мы на уважение. I really think that Bogdan is a great dude. I have nothing against him. I think that, this is a fight, though. And in the fight, we have a specific job that we have to do. And, we respect each other. We have respected each other. We're going to keep respecting each other. So that's the way it worked out there in the fight. С трибун постоянно кричал тебе один человек, я не знаю, слышал ты или нет, кричал «бей колхозку». Вот, слышал ли ты это и какой это удар в твоем арсенале означает? There was somebody from the stands that kept on saying, hit him with a farmhand shot. What is that shot, and is it something you have in your arsenal? Честно, я не слышу никаких голосов. Когда я дерусь, я слышу только свой угол, поэтому не обратил внимания. To be honest, I don't hear anything. Everything outside is just noise besides what my corner says. I hear my corner loud and clear. Everything else is just outside noise. А все-таки удар колхозка в твоем арсенале, просто многие бойцы какой-то свой удар называют в твоем арсенале, что он означает? What is a farmhand shot if you have it in your arsenal? A lot of fighters call specific shots specific names. What is the farmhand shot? Это боковой удар, наверное, который вперед бросается и бьет на ура. Не смотришь, куда бьешь, и просто кидаешь, получается. Ее называют как-то колхоз удар. Just like a hook, possibly, just like a wild shot that you throw from the side that you're not really looking exactly where you throw and just hoping that it's going to land. So it's not organized, so to speak, or not specific technique. You're just hoping that it'll get the target. И последнее от меня. Пересекался ли ты здесь, в Абу-Даби, уже с чемпионом в 93 килограмма, с Карлосом Ульбергом? И если да, то успел с ним перекинуться какими-то словами? Did you have any interaction with the champion in your division in 93 kgs and light heavyweight, Carlos Ulberg? And if so, did you speak to him at all? Я с ним не пересекался. Я видел, что он здесь. Я вообще-то забыл, что он там сидит. Я бы позвал бы или поздоровался бы хотя бы с ринга с ним. I actually kind of forgot that he was